Türkiye bir kul ko'tarib o'ynagan uchun odamlar qancha xursand nima bo'lyapti. 50 yillik uchrashuvlar, 45 yillik uchrashuv. Nima bo'ldi? Sizda mana shu narsangiz esdalik bo'ldi. Ha, esdalik bo'ldi. Hamma Alato'ga aytadi endi, eshitdi. İki marta Rusya sayesinde, iki marta Rusya sayesinde buyurdu. Hey Roşan'e, bayılın değil. Bir de kalak veresiz. Jivay değil. Hayır. Kırmızı var, kırmızının bir kızı var. Ötken ketken yigitning ko'zimda, manglayda parlagan yulduz bor. Ötken ketken yigitning ko'zimda, manglayda parlagan yulduz bor. Alato, tamcı ötkürgiz, o kirgizem ilinkaya doşka ikimiz. Одни юноши, глаз не отведут, у нее как души звезда расцветут. От нее юноши, глаз не отведут, у нее как души звезда расцветут. Alatoda koy kozum araşadı, Matigitga suluq qiz yarashadi. Nigoh bilan ko'z tashlasam suluq qizga, olov mehri yuragimga tutashadi. Nigoh bilan ko'z tashlasam suluq qizga, olov mehri yuragimga tutashadi. Говорят, что луна освещает ночь, говорят, что любовью богата Кыргыза дочь. Если выпьют нельзя помнить пьяну, неужели не дают Кыргыза дочку свою? Пасатёна сырнасам каназына, Kırgız ağamızın biten Güzeldi diye. Hiç kalmadı. Oynaklıydı. Bir de Bilemem.